ariko twakomeje kuvuga uyu Biden uyu munsi wanikiriye mu majwi agatsinda Donald Trump ubundi Joe Biden Butare Leonard imyaka 77 y'amavuko Joe Biden ni umwe mu bantu barambye muri politike kuko yatangiye ibikorwa bya politike mu myaka 50 ishize. Mu mwaka wa 1970 yatorewe kujya mu nama njyanama y'agace kitwa Newcastle, naho mu mwaka wa 1972 afite imyaka 29 gusa aterwa kuba umusenateri, ababaye umuntu wa gatandatu ugiye muri Sena ya Amerika akiri muto. Mu mwaka wa 1972 yatorewe kuba umusenateri uhagarariye Delaware aguma muri uwo mwanya mu gihe cy'imyaka 35. Mu mwaka wa 2008 Perezida Barack Obama amuhitamo ngo amubere Vice President. Mu mwaka wa 2000 Joe Biden yakoze ubukangurambaga bugamije guhamagarira Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika ubwicanyi bwakorerwaga mu ntara ya Darfur, aza no guterana amagambo na Perezida George W. Bush ku birebana n'intambara yo muri Iraq. Ku itariki ya 12 Mutarama mu mwaka wa 2017 ubwo haburaga iminsi 8 gusa ngo manda ya Perezida Barack Obama na Vice President Biden irangire, Perezida Obama yahaye Joe Biden umudari w'icyubahiro w'ubwigenge utangwa na Perezida, akaba ari umudari w'icyubahiro uruta indi yose yabwa abasivile muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Barack Obama yavuze ko Biden ari we Vice President mwiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize. n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twarabibonye mu minsi yashize Paul aho Donald Trump kubwewe uko yagendaga abona amajwi atangazwa yakomeje kuvuga yuko harimo ruswa, yakomeje kuvuga yuko atizeye uburyo n'ubu ntarava ku izina, ngira ngo na Eddie Rwema arabitubwiye. Ariko reka twongere dusubire inyuma gato turebe ubutegetsi bwa Donald Trump bwaranzwe n'iki. Turabigezwaho na Alphonse Muhiremana. Muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump ubu ni umurepublikani kuva mu 2009, ariko yagiye ahinduranya amashyaka inshuro nyinshi. Yagerageje kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bindi bihe mbere yo kubikora no kubigeraho mu 2016. Inyuma y'intero n'ikivugo mu kwiyamamaza Make America Great Again agaragaza ko agambiriye gusubiza Amerika ubuhangange yahoranye mu majonjora mu ishyaka rye, ibyo byamuhaye intsinzi muri bagenzi be ahagararira abarepublikani atyo mu matora yo mu 2016. Nkaho bidahagije, igice kinini cy'abanyamerika n'abatuye isi muri rusange baje gutungurwa n'uburyo yatsinze umudemokrate Madame Hillary Clinton muri ayo matora. Umwaka wa 2017 White House yari icumbitswemo na perezida hari hashize iminsi mike gusa azwi nk'umuherwe w'umucuruzi n'icyamamare cy'umugabo ukora ibiganiro kuri televiziyo utari ufite icyazwiho cyahuzwa n'ubunararibonye muri politiki, ubuyobozi cyangwa ubutegetsi ubwo aribwo bwose. Ubutegetsi bwe manda y'imyaka ine ishize yahise abushingira ku mugambi mushya America First, mbere ya byose Amerika. Iki nacyo ntabwo ari igitekerezo gishya. America First yigeze kuba hari ihuriro riteye nk'umutwe wa politiki mu myaka y'1940. Aba bari bagambiriye kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwishora mu ntambara ya kabiri y'isi yarwanirwaga mu Burayi, bagasaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza imbere ya byose zikihugiraho ubwazo. Nibyo Trump yagerageje gusubiramo. Muri politiki z'ubuzima n'ubuvuzi, imyaka inishize Donald Trump arwana no gusenya burundu ubwishingizi mu kwivuza bwiswe Obamacare bwashyizweho ku butegetsi bw'uyu wabwitiriwe wamubanjirije, agaragaza ko ari ubwishingizi buhenze cyane kandi buteye nk'ubwa gisocialiste na gikomuniste ngo bukabangamira cyane ihame rya gikapitaliste ryo guhatana no kwigira ku kigero buri wese abasha kwigezaho, ari naho icyitwa inzozi ny'Amerika gishingiye. Manda ye ya mbere irangiye atarabasha gusenya burundu iyo Obamacare. Politiki yashingiyeho ubutegetsi bwe Amerika mbere ya byose yanayishyize mu bikorwa mu bijyanye n'imibanire n'amahanga. Amasezerano atandukanye y'ubuhahirane, ubufatanye n'ubucuruzi byari bisanzweho yabisubiyemo byose atitaye ku gihe byari bimaze nabo bari babihuriyemo, kugeza agaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye no gutandukana n'umuryango w'ubutani w'ubufatanye mu bya gisirikare no gutabarana. Ibindi nk'amasezerano yo gusigasira ikirere y'i Paris yayavuyemo kuko atemera ko hari n'ingaruka zituruka ku kwangirika kw'icyo kirere ziriho, ngo byose kuri we byaba ari ibinyoma n'imigambi igamije kurindimura ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo yahonotse byose ariko birimo n'ibirego by'abagore basaga 26 bamushinja ihohotera rishingiye ku gitsina natsindwa aya matora. Imwe mu mpamvu zikomeye zaba zimwambuye manda ya kabiri ni icyorezo COVID-19 bigaragazwa ko atitwayemo neza, akabanza no kugaragaza ko atari ikintu gikanganye, uretse no gusenya politiki zose z'ubukungu n'amikoro ku baturage yari yashinze. Trump yagiye kwigarura COVID-19 ari icyorezo kirimbura abanyamerika kuruta abandi bose mu isi. muri nkuru Munana yayikoze avuga ati naramuka atsinze aka kanya rero yamaze Donald Trump yatsinzwe kabaye. Hanyuma reka tugiye ku mateka y'abaperezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gose, haba abademokrate n'abarepublike. Turahera kuri perezida wa 41 ko uyu munsi utsinda araba ari perezida wa 46 ugiye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani umurepublican George Herbert Walker Bush wari visi perezida nibwo yatorewe kuba perezida wa 41 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atsinze umudemokrate Michael Dukakis wari guverineri wa leta ya Massachusetts. Icyo gihe yarasimbuye umurepublican Ronald Reagan wari usoje manda ze ebyiri zigenwa n'amategeko. Icyo gihe Bush senior yagize amajwi 426 naho Michael Dukakis agira 111 ry'inteko itora. Bush yifashishije ubukungu bwiza, urwego mpuzamahanga ruhamye no kwamamara kwa Reagan yarasimbuye byamubereye imwe mu maturufu yatumye atsinda amatora. Hagati aho kwiyamamaza kwa Dukakis kwagize ibibazo byinshi aho atigeze abasha kwemeza abanyamerika kugira ngo babashe kumutora. Ibi byatumye Bush atorwa, bituma abarepublican baca agahigo ko gutsinda amatora ya perezida inshuro 3 zikurikiranye. Icyo gihe kandi Bush yahise aca kandi gahigo ko kuba visi perezida wa mbere uriho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utsinze amatora ya perezida mu myaka 152 yari ishize, aho byaherukaga kuri visi perezida wa 8 wa Amerika Martin Van Buren mu mwaka w'igihumbi kimwe 1836. Nyuma ya manda y'imyaka 4 yaje kongera kwiyamamaza mu gihumbi kimwe 1992, gusa ntiyaje guhirwa kuko yaje guhigirwa n'umudemokrate Bill Clinton wari guverineri wa leta ya Arkansas, akaba yaramutsinze ku majwi 370, naho Bush akaba yari afite 168 gusa. Kwiyongera kw'imisoro muri Amerika ni kimwe mu byashyizwe mu majwi kubishobora kuba byatuma Bush atsindwa amatora, kuko hari abamubonyemo ko yahinduye umurongo wa politike wa Ronald Reagan ahagarariye ishyaka ry'abademokrate. Bill Clinton mu kwiyamamaza kwe yerekanaga ko agamije kuvugurura imibereho myiza, kugabanya ibihombo no kugabanya imisoro ku baturage bafite ubukungu buciriritse. Clinton kandi yasoje manda akaba yarongeye kwiyamamaza mu gihumbi kimwe 1996, aho yongeye gutsinda amatora ahigitse umurepublican Robert Dole. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 mu matora ya perezida wa Amerika, umukandida w'abarepublican George Walker Bush wari guverineri wa Texas icyo gihe, akaba umuhungu w'uwahoze ari perezida George Herbert Walker Bush kuva mu gihumbi kimwe 1989 kugeza 1993, yahatanye n'umukandida w'abademokrate Al Gore cyangwa Albert Gore wari visi perezida w'icyo gihe. Yatsinze ku majwi 271, naho Al Gore agira 266. Aya matora akaba ari amwe mu yabayemo impaka nyinshi zishingiye ku majwi, aho muri leta ya Florida byasabye ko amajwi yongera kubarurwa. Muri bimwe byaranze ubuyobozi bwe harimo ibitero by'iterabwoba byibasiye Amerika, ndetse tariki ya 11 Nzeri mu bihumbi 2003 Bush yahise atangiza intambara muri Iraq yari igamije gusenya icyo yitaga intwaro kirimbuzi mu kurwanya iterabwoba. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 Bush akaba yarongeye kwiyamamaza atsinda amatora yarahanganyemo n'umudemokrate John F. Kerry. Mu matora ya 2008 nibwo umudemokrate Barack Hussein Obama yagiye ku butegetsi atsinze umurepublican John S. McCain, naho mu mwaka wa 2012 aza gutsinda umurepublican wundi Mitt Romney. Ubutegetsi bwa Barack Obama bwaranzwe n'ibintu binyuranye, harimo kuba muri 2010 yaratangaje ko intambara ya Iraq irangiye. Ku buyobozi bwe kandi ni nabwo hishwe Osama bin Laden wayoboraga umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Mu bihumbi 2016 nibwo perezida Donald Trump yatorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yaratsinze umudemokrate kazi Hillary Clinton. Muri manda ye igana ku musozo, Donald Trump yaranzwe n'ibikorwa binyuranye byiganjemo guteza imbere abanyamerika, gusa mu bubanyi n'amahanga kanyamwigendaho
aho yagiye akura igihugu cye mu miryango mpuzamahanga itandukanye ndetse n'amasezerano anyuranye. Yananenzwe cyane ko atashyize imbaraga zifatika mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 cyibasiye isi. Reka dukomeze n'ubundi tureba uko muri leta zunze ubumwe za Amerika byifashe. Twigeze kubivuga turavuga ngo hari izindi leta zitararangiza kubarura amajwi, aho harimo Georgia, harimo Nevada ndetse na Arizona, ariko Nevada ho bamaze kuyamenya. Muri Georgia reka turebe uko byifashe. Turi kumwe n'umunyarwanda uhatuye muri Atlanta, Georgia, yitwa Zawadi. Wiriwe neza, aho muri aka kanya byifashe bike? Murakoze mwiriwe. Muri aka kanya hano muri Amerika ni bikomeye cyane. Nk'uko mwabibonye hariho tansiyo ikomeye, abantu ntabwo bari bazi ko biri bugende, kandi hashize iminsi 3 ni amateka mu matora ya Amerika. Kuri ubu muri Georgia byagaragaye ko Biden ari hejuru, ugiye babara n'ahandi hose basanga Biden yagiye arusha Trump. So kuri ubu ni ibyishimo bikomeye, abanyamerika benshi bari mu mihanda bishimye cyane, muragenda mubibona kuri social media. Aha mu muhanda aho ndi buno uraca ahantu hose ugasanga abantu bari celebrate. Ni ibyishimo bikomeye, ni impinduka itarigeze ibaho nk'uko mubizi. Donald Trump kuba atabonye indi manda buri gihe ngo iyi manda ya kabiri niye abantu bishimye cyane. Ndakeka nza kugira ibindi inyuma umbageje yabo. Zawadi, ndimo twumva neza ku munsi w'ejo nibwo ubwanyu bari biteguye yuko Georgia iza gutangaza amajwi y'uwatsinze muri iyo leta, nibwo byavuzwe yuko bagiye kongera gusubiramo mu kubara aya majwi. Aho Georgia abantu babyakiriye bate? Aho abantu bari bizi, bari bazi ko amatora yarangiye, ariko igihe batubwiye ko bagiye gutangira kandi kubara, abantu babaye nk'abikanze, bagize ubwoba, baravuga ati aya matora agiye yarangiye hose. Ariko abari bashyigikiye Biden byagaragaraga ko deja muri Arizona Biden ari hejuru, ntabwo byari biteye abantu n'ubundi cyangwa ko Biden yatsinze. So ntabwo igeze uretse ko Trump yari yanabivuze, yakomeje kwita amatora ngo harimo fraude. Cyana umuntu w'umuperezida ari we perezida akaba ari we kongera kuvuga ngo harimo fraude, ni ibintu byakomeje kumutesha amanota. Urakoze cyane Zawadi. Twerekeje muri leta zunze ubumwe za Amerika. Gloria Mukamabano, amaso navuga hafi y'isi yose yarakurikiye igikorwa cy'amatora kimaze iminsi, haba ibarura mu masaha rero yashize. Joe Biden yagize atya ageza 270 abakenewe kugira ngo uyobore leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse yanayarengeje nk'uko bivuze Paul. Hamwe baravuga 273, ahandi baravuga 283, ariko ngira ngo imibare nyayo iraza kugaragara. Ariko ikiriho nuko nyine nk'uko Paul wari ubivuze, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate muri leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yatsinze amatora ya perezida muri iki gihugu nyuma yo kubona amajwi 273 kuri 270 asabwa kugira ngo uwiyamamaje atsindire umwanya wa perezida. Amajwi rero 20 yaturutse muri leta ya Pennsylvania niyo yahesheje intsinzi Biden nyuma y'iminsi arwambikanye hagati ye na Donald Trump. Nk'uko mubibona rero aya majwi niyo yatumye mu kanya gashize bigaragara yuko Joe Biden atsinze Donald Trump. Ariko none hari zimwe muri leta zitaratangaza amajwi, ariko n'ubundi usanga Biden agiye ari hejuru. Tuvuge nka leta ya Georgia, ku munsi w'ejo ku mugoroba makuru nibwo twabwiraga yuko bo bahisemo kongera kubarura amajwi, ariko naho wasangaga
Joe Biden ari imbere. Arizona naho ntabwo barabitangaza ndetse no muri leta ya Nevada. Reka tugende tureba uburyo bagiye batsinda. Wenda duhere muri Georgia nk'uko nari mbivuzeho ntabwo biragaragara neza uwaba yamaze gutsindira aka gace, ariko nanone turebye nko muri Iowa Trump yaratsinze atsinda Biden nk'uko tubibona ku mibare. Dukomeje reka wenda turebe muri Arizona ndetse na Florida badufashe batwerekeho uko imibare ihagaze. Muri Arizona na Florida ho byerekana yuko naho Arizona ni hamwe hataratangaza uko byaba byifashe, ariko wareba uko imibare ihagaze urabona yuko Biden aza imbere mu majwi, araza imbere ya Trump. Ariko muri Florida ho byamaze no gutangazwa aho witwa Trump yanikiriye Biden, ho biragaragara yuko yamurushije amajwi. Dukomeze tugenda tureba leta zitandukanye, turebe wenda nko muri Michigan ndetse na Minnesota, badufashe babitwereke. Muri Michigan ndetse na Minnesota nk'uko mubibona hombi Biden yarahatsinze atsinda Trump ku kigereranyo navuga ngo kiri no hejuru. Dukomeze turebe Ohio ndetse na Pennsylvania, twanayigarutseho niyo mu kanya kashize yatumye uyu mukandida aka kandi turi kuvuga ko ari nawe ugiye kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika Biden, kuba yahatsinze byamuhaye amahirwe menshi yo kuba yayobora iyi leta zunze ubumwe za Amerika. Ohio ni hamwe rero muri leta zatsinzwe na Donald Trump, imibare muragenda muyibona. Hanyuma turebe Texas, turebe na Wisconsin, naho turebe uko aba bakandida uko ari babiri bahatsinze, badufasha babitwereke. Nk'uko mubibona rero muri Texas naho ni ahantu Trump navuga ko yatsinze cyane, no mu makuru y'ubugoroba twabirebaga, ariko bigeze muri Wisconsin Biden nawe aramwandikira. Muri makeya iyo urebye ni imibare yagiye ikomeza guhinduka, ndetse nk'uko twari tubivuze Paul, imibare iri buze kugenda inahinduka bitewe n'uko hari leta zitandukanye zitari zabarurwamo amajwi ku buryo twamenya uko bihagaze, ariko ikigaragara ni uko Joe Biden mu majwi yagombaga kuba afite yarengeje, kuko kugira ngo hagati yabo umwe atsindire kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika byasabaga ko nibura abafite amajwi agera kuri 270. Mu kanya gatoya rero twakomezaga dutegereza kureba nimba Joe Biden hari icyo avuga, hari ijambo atangaza, ariko Twitter yahise ajya ku rubuga rwa Twitter, hari icyo avuze, aranditse ati America, I'm honored that you have chosen me to lead our great country. Wenda tugenekereje twagenekereza mu Kinyarwanda, yashimiye abamutoye bose ndetse avuga yuko yishimiye kuba baramugiriye icyizere, ariko nanone yongeraho yuko akazi kabategereje atari akazi koroshye, ariko aravuga ati nzaba perezida wa bose nk'uko n'ubundi bakunze kubivuga Paul, azaba perezida w'abademokrate ndetse n'abarepublika. Nibyo. Hanyuma twerekeze muri leta zunze ubumwe za Amerika, turi kumwe na Eddie Rwema. Eddie Rwema, uratwumva? Ndabumva neza Paul. Amakuru i Kigali turaho, yaba amaso ya benshi mu bari Kigali, mu Rwanda muri rusange n'isi, bose bafite amatsiko yo kumenya umwuka uraho muri leta zunze ubumwe za Amerika nyuma yaho Joe Biden agaragaje ko cyangwa bigaragajwe ko atsinze Donald Trump. Icyo nakubwira ni uko nyuma y'isaha hafi n'igice gusa leta ya Pennsylvania imaze, cyangwa se umujyi wa Philly umaze gutangaza ibyavuye mu matora ya nyuma, ari nabyo byatumye amateleviziyo menshi ahita yemeza ko Joe Biden ari we utsinze ugiye kuzayobora Amerika mu myaka itaha. Abaturage bahise bajya mu mihanda mu mijyi itandukanye, Washington DC, New York, Philadelphia. Ku mateleviziyo ubu ngubu ikigaragara ni uko abaturage barimo kubyina mu mihanda, ariko nanone hari n'abandi ku rundi ruhande rw'abashyigikiye Donald Trump, bo bakomeje gahunda zo kugerageza kujya mu nkiko bavuga ko aya matora ashobora kuba yaragaragayemo ibikorwa byo gushaka kwiba amajwi, nubwo abenshi bavuga ko ibyo bavuga kugeza kuri uyu munota nta bimenyetso baragaragaza byemeza ko ibyo koko byabayeho. Gusa icyo nakongera kuvuga ku byo mwari mumaze kuvuga mu kanya ni uko usibye iyi leta ya Pennsylvania mu kanya yemejwe ko amajwi yayo yatsinzwe na Biden, na leta ya Nevada ifite amajwi 6 nayo byamaze kwemezwa ko yatsinzwe na Biden, byatumye umubare we ugera kuri 279.
hanyuma ibi byo kugana inkiko byagira agaciro ki, byagena impinduka muri ibi ngibi twamaze kumenya by'uko Joe Biden yatsinze amatora, birashoboka ko byahinduka? Biragoye guhinduka ukurikije amateka y'amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kenshi habaho uruhande rumwe rutishimiye amatora rujya mu nkiko kugira ngo barebe niba basubiramo amatora, barebe niba koko amatora yarabaye mu buryo bwemewe, ariko kenshi na kenshi usanga ibyo babona ari igipimo gitoya cyane kidashobora guhindura ibyavuye muri ayo matora, kandi byinshi bikorerwa ku rwego rwa za leta. Ni ukuvuga ngo Biden uyu munsi niba abarepublika bavuga ko atatsinze Philadelphia, bashobora gutsinda, ariko ibipimo bitugaragariza yuko ashobora gutsinda, yamaze gutsinda leta ya Nevada, ashobora gutsinda leta ya Arizona, ashobora gutsinda leta ya Georgia, izo zose zikamurenza ya majwi 270. Bitavuze ko azatsindwa muri Pennsylvania, ariko nanone ni kenshi bigira impinduka ku matora. Hanyuma tugana ku musozo, Bwana Rwema, niki abanyamerika biteze kuri Joe Biden n'isi muri rusange? Icyambere nuko iki ni igihugu umuntu yavuga ko gicitsemo kabiri. Urebye abaturage batoye Joe Biden kugeza kuri uyu munota bararenga hafi miliyoni 74. Donald Trump afite abaturage bamutoye bageze hafi kuri miliyoni 70, bose bafite ibitekerezo bitandukanye. Donald Trump yabaye umuperezida usa nkaho we yaje kuyobora ashyigikiye abarepublike, abademokrate bakabona nkaho asa nkaho yabibagiwe kandi atabitaho, ariko dukurikije amagambo yagiye avugwa na Joe Biden, aragerageza kugaragariza Amerika ko agiye kuba umuperezida wunga igihugu, kandi ibyo ndibaza ko aza kubishimangira mu gihe aza kubageza ijambo ku banyamerika ku isaha ya 2:00 za hano i Washington DC. Gusa ikindi nabwira abakurikiye televiziyo yanyu nuko kugeza kuri uyu munota ibintu bidasanzwe nuko Perezida Donald Trump ataremera ibyavuye muri aya matora, nubwo ibihugu bitandukanye ku isi, abayobozi batandukanye ku isi batangiye akohereza ubutumwa bwo gushima perezida perezida watowe Biden. Abo navuga nka Premier Ministre wa Canada, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, Perezida w'Ubufaransa, ndetse na bamwe mu barepublika bagerageje gushaka kuyobora iki gihugu, nabo batangiye kohereza ubutumwa bushimira Joe Biden kuba yatsinze. Bigaragaza ko ashobora kugira icyo akora kugira ngo yunge iki gihugu kurusha uko byari bimeze muri iki gihe. Hanyuma Rwema, wenda mbere gato yuko tukurekura, byakomeje kuvugwa yuko muri leta ya Pennsylvania aramutse yatsinze bita bimuha amahirwe yo gutsinda amatora. Hari impamvu yihariye? Nta mpamvu yihariye, nuko muri za leta zari zisigaye niyo yari ifite amajwi menshi yo kugira ngo Joe Biden abe yatsinda, bitamusabye ko atsinda muri Arizona, atsinda muri Nevada, atsinda muri Georgia, atsinda muri North Carolina. Nicyo abantu bahiragaho bavuga ko aramutse atsinze iyo leta yonyine byashoboraga kumuhesha amahirwe yo kugira ngo abe yagera kuri uwo mubare wa 270. Ikindi navuga kuri leta ya Pennsylvania nuko Joe Biden niyo leta yavutsemo kuba ariyo itumye atsinda cyangwa se arenza uwo mubare wa 270. Ndibaza ko ari ishema kuri Joe Biden. Tugushimire cyane Edi Rwema. Murakoze cyane. Paul, ngira ngo urabibonye amajwi ari kugenda ahinduka. Atubwiye ko twinjiye Nevada batarabitangaza, ubu bigeze kuri 279 nk'uko yari abitubwiye. Niyo mpamvu twavuze ko imibare